kubasakinga nengasi kubiha omu cabinet yeye n'ebindi bingi rebe bire kololo izoba eryanyumwe bazo ntureba land wrangles nengasi shunga z'amataka 50 families attacked flee to church yes amakaga kwingana 50 gariyo muhondano y'amataka itugambero bwa hati nubatura makanisa hamwe n'amakelezia neshonga yamani ya page ya binamshanju noza kuba nojireba then twaje now umbia business ntureba minister Barambaro Gahara brokers peace deal between rival sugar farms yes ntumanyara nazimwe URA tragedy how elephant accident killed 3 and injured 4 apeji ya mnana n'amakuru govsasi bitune vision yagakoletera Ebola ntureba mixed compliance as schools open yes tureba the Ministry of Health n'ingashi Ministry y'Amagara etireho engenderaho y'amashomero kuga kubasa cooperatinga umbiro bo tukumanya mbu Ebola yatutahiremu erihihi nitwe bituntureba n'abajangu bitu haruna n'amashomerago hatara okushanga nk'amashomo tubine za sanitizers taro butapu bw'abana n'ingashi tabukutaho mu mashomero tukushora itwa kubasa kunabisengaro kandi bajangu eco ncibasagarize nyuma embera bitu majangu nanobu moya bashomero gani muna gajangu bundi tigine sente zo kuteka mu ryebe bintu bitu nejatushome kurebe cyane cyango eco kuja turinde amagara gitu iworo kwenda student loan ningashotora noenda kumanya student loan scheme babukoretera manyuku wakubasa kutapinga ha opportunity eji okagumza mu nemishomo yawe Busoga Fish Farmers tour Kenya ibukwatinya nebyo buhinji no burisa and of course watambwireho no manya bando kubakora ibintu ni ukabasa kunjera cawe ubasa kuganyura mu mununga Teen Vision umunyeto chikabe chirichonjo waye tunjoro rupapura New Vision okareba nshonga esquatirine neminyeto oil and gas and infrastructure New Vision etwire nevereta turiyo mu oil economy konkiyo nkomnya Uganda no basa kujiganyura mukahi babukoretera how nutrition care groups are fighting malnutrition in Chengegwa ngware bebshane by'abana barya hatubonire abukuja bambe tubakurya je konka no basota ko no basa abana no basa kurya ci kujangwa at least bareka kuba malnourished ningo kashangana barebeka kubi abukuja hine ebirisa ebatine ombiri yabo Community news amakuru kurugasemba bure burisa nanguna heri yihanga ntureba the US president said he was not in a hurry to sign a deal agona mamweta Donald Trump president wa USA rugamba peace deal beneza kubaho na nebindi binji bitwaka byemzano ntureba Millennium Park turns red as Arsenal fans revel yes so celebrating Premier League title habwa Arsenal kuchira mu kugendo misho bitu ntureba na National Council of Sports inechere munegamba chi final deadline eyachi noza kono byetunjira omurupapura or New Vision tureba Uganda shines aha Uganda tour to Mumbai bajire korachi ebebyona ashirinja kumibiri noza kubona yetunjira papuro erizoba nuko kurasha ruti reka turebe bija omurupapura orabukede tugumiza buna program ya sisimka urupapuro rwa bukede na rwa shirinji rukomeza nkabite ntwara mu gishogo kumanyisa ngo aba Swift Initiatives Limited baturetera umureko gw'amani munonga umurembo rwito rwambarira urenge rwiza bo kutwarira hamwe ahaca ikaceka okutandukane birabiri na mukaga byo kwa mukaga mpaka 5 byo kwa mushanju omwakogo mbwenu ahora abarebe bajote nyenda kutundira yakatogo nyenda kutwarayo ubuntu bwanje bwa kwimataza juice na nebindi mutensagane wasekura muni wasakuza umworeko kandi abantu babutosha mukimanyengu uko naho harye binte byo takaribaga kandi byo turanonda kutunga kandi akasente kake esente wozine shaje no twara kandi wotazine
at least nosigaza ka contact then aho razirundande zikahika umuntu ogwe no muronda kuhereze cyo rukwenda kandi no bari kutusiyo program eji eya sisimuka urupapuro rwa Bukedo rurimi n'Uruganda nibagira ngo enji speaker mupya aweze mu maso ga Museveni ibyakwenda gukora nebindi biryaha kandi tari ndijo ni Honorable Oboth kandi na Deputy Speaker Thomas Tayebwa nawe arwa abantu bamutoma congratulations barengerwa izobo kutwarira hamwe congratulations kandi umuntu ogutumwe wezese omukira karabe akinira keruru kwingana rutyo tugumiza muri urupapuro rwa Bukedo mbajanti Anita Monga bizari do munene wa police bamunonyereza ko kubyo kumubire byama atwire namwibera hatazo gumenosha zo tatu bintu byakwijabira bitiso nawe ncerereka yabe muzara naija kurara yabitebya arwaha then bajantu Putin asudemiza irempya nayo cha ikibuga cha Ukraine amakuru nago bagagaranjura mwom then bajantu DNA egabya abalongo sarongo nawunga biri murandiro di Mureke kutaba akazi mukabasiga wamizugo mukagenda mukazumu wabo mukagarukokwe mukavuraho waza kwijana oshanga yakorire byafayo nabona abantu kari mucondozeje murebe cyakubasa kuba cabireho naye muremo tusururira kubanga nafe turi nabazadde nafe turi nemebiri nafe turi bantu okunshutasiyo kanto munju tindi flower pot bazude abarara abarina Ebola omuwendo negweyongera by the way cases zirenze yongera za Ebola twaza kuba sinsiya tinkumanya mukama twatireho habukuba bamwe bariyo nibafa kandi abandi babire ba contacts bingi munonga so okwegendeserezo kuramuka no kwa butunu okuhana za haga biremanye byakatolize nkahi ebintu ebyo tubyegendesereze basa kurara byaturetera garangatana motoka etomede enjovu basatu bafude amakuru nago garya enjojo manya ataka motoka kaunka katine kikakumanisa no borya kantu kace ahanjojo ngiwo ine motoka so berebe uko bijenzire bityo wa Manchester United akubye wa Arsenal namuta kana bagambire ngo celebration za Uganda bamwe mbakabarenzya amherbizoba ba celebrating ebyitsuru nkebyo banje byaragamo twegendesereze ebintu nkebyo peji yasenga maharanja akaja ngumedeke gumani ni mpinguraho ngo habo kuba hamwera yamanye birumo de naze kurondora papa abo abajeme aninzana okuwangaza obufumbo oluvanyuma rwebirayiro tuamreba sarongo wechishobobo tiyagwerwa kagwe mbakuzara yakana kamwe abakurataho n'abarongo kandi tubawe okuwangaza obufumbo oluvanyuma rwebirayiro ntiyitrataniso bwo kufa ibyanje nebyawe ombero gwanje no gwawe aro no kushabirana ahabo ko ibintu bitwanguhire bano bagara basajja abari no buvunanyizibwa tinkumanye buvunanyizibwa no mushomera nkahi abija kwa no bireba momu then ahandi ndi kampendere nana ebyemezano indali bagira nti abawagizi ba Arsenal barazamanyi begamba ekipande cha Arsenal mwekiri munda nabyo takaferwa abazanyi nabo bakoneddemu abawagizi mu Uganda itwe kwegamba twawagidde netuyita nawo kugira ngo na timu ya Arsenal abazane nawe yakuba coach wabo ahestra akuchimanya nguru yari Uganda celebrated with the Arsenal team. KCCA FC satira rwabazanyi ate watu wenterongo yona birumomu otakabeferwa yarukunde byemizano shiringi rukumirwonka urti akasa ya 1000 betonje nuje kumbugana nonye baza
otuwebare okunshoborera gye Alright, Twabihendera. simuka ekiri munegendo misho New Vision jetungire shiringi 20 olupapuro rwa bukede ya shiringi 10 noza kwa norutunga program ya sisimuka ekiri munegendo misho bantu mutubinire binji mutashime kwa nufero bwa hati katuza mukabumuruka cyane tuza kwa tugarika n'ikiganiro mutakarika TV West. harebeka bya bridge eva kuteka akibakweta implant atyo ati harahaka noreba obo bwomo bo harimo ningo spring ningo sumari actually ati no kareba hata hatwaba tutine horino na hatutine horino noreba noyeshanga ndutwine koseri na neri yego mpurire so okwa umujyana ndekintu kiri permanent kitagije garuka kumutekanisa ntashara mukora implants uchimita yeje msamari hine ngo ku treatinga engine nikitwaro bwire okusinga enkeje ina naberekira heyo ko samini ne twaro bwire so oyishanga washanga nyine byashanka bana azoku ndine yorino nashanga omwe nagira ntikankoze serino ryaha erro na implant kunuya then nkukorachi ngorra bridge samwena no simba yo msomari bango kwa actinga nkariari ile supporting yes hata huna kwenye nango hando mbuze amina ganyoka nareba gatashana kaza haza kubaho kara difference kamba kura hamwe n'impeza je ahandi ntakweza je apana amina kubantu gakora turengerera kara ya mino gawa gande bishi nimo muraga ko rimo bayirwaraho ninga yine byakoze rwebere mukija mukiye kushana mino ganje. How do you do it? Twin laboratories izo kora minaga. Okay. So nyongo mushawa mino omukliniki ningo mwirwaro ninza kutebekanisa akanwa kabwe nkupime ebe napima misindike nkahi omurabu so twina abakugu abakubaniba tukoreje mirumu yokora minaga masi nkwineje so kara ntakajifa kara nota kutina akubana na dentures ntureba na kara engine tukore engine nke yawe yonyine aneze skwiragura sikureza abantu aneze kwiragura aneze kwiragura okay so notesheme kwerarikira achakara okay hati agamino no mugata ombantu abemyaka eha akwana areba umwana obwi amino gajunda yagire byasha nareba mukikuru obwire bwahika amino gatandika kukuka yagire byasha kandi haruna nabire ebya hygiene mwenu kwa no relating ebyo byona numija minaga mugata ombantu bemyaka ki and tanchira amina gantukira munonga gateko mbana abamezira mina go bukuru aga permanent akubato mwana muto okura kamino ne cyaburi true ne cyaburi rutana tukabera bamwe ibyo tukagira ebyasha so amino agaga amasyan tugateko mu mwana washize hakire myaka 13 amino gego na gaga meziri yego okugaruka higuru
otaferwa mama nuko kusana mukubana agira misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka ngakire yasuka bana yiwa kandi cyitwe kikoka kandi suka buri kubana arimo mwana we nana isuka umusayibu yagira miso nukurekana asesha abukureka ngumwana we yagira miso nukurekana kwa kina akora utaka keba kandi suka mnyaro wanje makujanti activist nihita buri saha emone cyeka zo mu abazi bagira misuka ntandika kuri jimanoka isuka kandi isuka ngonoza kwa VJ Rama until when can you hide the truth isuka kandi VJ Rama the fantastic mafra story kwantu makani mbera buri kimwe cyono kwa ukozere bati ekibi ukora polisi nugira miso nukaga nonje koreka unotina munyana wanje ningamanti ekitu cyoka ako tewino kwa ukafera baketa emazas guilty like how these people have helped you goma activist ninda oh emazas guilty ukwenda kwanjira umuhereza umbyemizano utaferwa program yakadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda Uganda mwetebeka nisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zongo miliyoni gana zona nezo kubaha konka buri sande nizaguma ningaba emitwaro 50 for the lucky winners no korota kwangura sentezi ekikuriwe no kugiraho akasente 10,000 asimu yawe orero okimata star 238 star ishatu star ikumi hash then yes na hati no basa kuzana by the way even now our lucky win of today kwa tesimu mnywani wanje aha wasibota sebo amazina ganje ni Manyetaro Razak Banks the truck driver ombuji wempango kuruga live TV West neba kweto hasebo Nuwagaba Emmanuel Emmanuel no mayangu niwe muhanguzi wito owe mitwaro 50 wajira wa message Emmanuel kota kwere kama twenje akasomere onangaye bari bunonga wazireba namazima ninga nebyo kifere ndinabe n'amazima mukiga esande wazireba Emmanuel oliyo wankahe Chibale ngweno tarindaho terasta bibira chatu na mnana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe ombiri kwijejuba Neka yanje byarukuma ikumara Ugo mwana ndemeri dore ko mutwara konkore noza kushenya makagabando You are hostile oshabire kanga omushinja tarampenzo rubaje aha nugwe muhame referendum murete abishemwe mutarwana mazara wanje murungi no we no please uzuna namushanga bakoresha bakuzuna tata zaro mukunda TV West nehinda webari wachirinitwe omu programme eji eyasisimuka kandi tuchirimu tugendo misho okusasha ishatu wachine Jemima ayebare hamwe na Chobutunji
Charity akabiri ko bwa speaker niyo nshonga turona neje sha katwanze tugambira naha ba Swift Initiatives Limited abakutosiyo program ya Sisimka bine omukorogwamane bine omuriko gwamane omurembo rwambarra kutandikana ibirabiro na mukaga okwa mukaga okusebiro bitano okwa mushanju ibyo mworeko nombimanya abanyambara tinkubatebeza mworeko konka mwe nobundi kwakubota kaguza muga ekikwakiriyo nechembwa kuzira inyama azi kiba cyafaye na haba hari ibintu bingi mnonga na haba hariyo ebyabana na nabana bawutabasiga omuka ahizo bankeri nshamwana yashasha shingira kumo kutaha uyo mukuru shashire kumibire cete kishatu okitaho mu ndorebesa mishu haza harumwe ibintu bingi abashubuze bakureta harumwe nyamishwa harumwe byabane bakuzanisa za bouncing castles na za circus na nebindi kando bwaka sente nkakaraka cesha heja wokuba turiyo mwureko no kwije umuntu kumurozaho ahacoyine kucira kunurre no ija kumiterera kasimu no mukuratira hakora ki aharuko bikorra we nizo beryo wikejo tukushaba ngo igitaba Swift Initiatives Limited obase kuzomwore kogu ebintu bikunurre obone cyo watebeza abana kuri wabashanjiro uko misho abashubuzi ni mwana mugisha gwanyu okumitinga akatare yabuka mwene woyine mishuburo no yine kuba noronda akatare mwana atubakoretera umwanya go bakwasa kumitinga amakatare kawe ababanta uko nibijo mwere uko nibinji tosire turi amashumero gatari gamwe na gamwe nigasindika y'abana babo so mazima to kanja ngo aburiyo mwore ko wadi bisa iyo bwate ntuba turiyo mu bizimbe mu market zo mu maduko sitamizo bariyo na wike wa obundo takarebere customer bito bwa hatuno wafuna platform yo guriza hebintu byawe kikabe kiri kirunji waronde namba yes major iriko nerabaho mu karango okatandika karoka bookinga omudara gwawe gucirikare abuko mwana umugisha gwaza kwijana gwija gushanga iwe yatebe kadise niyo gukira koko Jemima ya gamba ntongera futabarusia of course abatongera bwa speaker na nabo deputy speaker haza ubutubatabarusia nabwo impya bitanguhi ahabo kuba na service eriko ne kwata abanya Uganda bona obine kugikora nko kweshemerire hazo mu process aho turebere abantu kwabembatera karuru harimo burunu kabushatu ubufiri hazo mukarura kamwe akundebere twahika habwa deputy speaker akumpurire habihandikire kigambo genda abone bandika amazina gabetsimbere owakwazira tamastayebwa semanyoguti semanyi nyakato oha asenasi atwori agenze yahandikaho ngugenda meaning we expected nanga she expected kugira ngo twarga aha speaker yaba omusheija then deputy speaker abomchara chaba mu deputy speaker yaba omchara then deputy speaker yaba omchara then deputy abari omusheija ngokutubet chine obutubetwine Anita Mo yes ariyo omchara kandi okashanga ngo Thomas Tayebwa abirari omusheija kandi shinkuteka ngo nana omunjendero waho zitu zihanga obaze bibina obaza sako obazino nobwako bwo wito bwo box okwayitura gender balance ntutera kujebembeza ntutera kujigamba apana abashija mwa babinji hati ntwenda mu mukazi ninga bakazi nkababiri abakazi mwa babinji hatajira mu mushija ebintu nibiza kusisikara abakazi kano muntu atandike nama mazima tina himuridia so at the end of the day turebire ngo nyomwe baziyo gender balance omukwatena nishenjero ruhango rukiko ruhango rukushitamira ihanga ryona ryashitamwaho abashija bonka speaker and deputy speaker and when this parliament is composed of those two sexes ninga those two sex whatever abashija bariyo n'abakazi bariyo sasa ntuteka ngo twatiriyo mu nshitama za parliament at least omukazi yaba nagamba habe yinarukura kashasho ko mukazi okakwingana for example ngo butureba ejempangare kinyamatama obwagira ngo honorable zake
akazo mu constituency ye wagu yabira atari kubasana no kwedefendinga akasiga yamugambaho kubi yamushisha yamugaruzo rubaje kuyashira mu parliament yaja teche nitwataho nk'abakazi twena umushinja kwimuka akakugamba hati ati ncancu manyisa ngo abakazi twena yatutera hansi yatumara mwamana so I'm imagining kushanga ngo arukurikiza enshongezi nabari umushinja ubundi yacu zabuzuba akareba how much it hurts a woman waheza kumugamba he kintu nkecho kandi kuyajiga mata bakazi twena nishitwataho akarabona ko batiremeza yes bona baba against zake meaning ngo umundoko hinesha abantu bareba bonka bakazi ngwena hariya twatine ho mukazi no mushija will we have balanced the equation inenewe ngwena kandebe maharanje we aho yakurura naho yahika nebina byabana aronge byagiremu nabasarongo na nebindi kwakuboriwe ahadakikeji ba kugira ngo imbera niko yatamburete ngumbe nojigamba hoki namazima echuwa gamba turebire ebina ebikuranira edemberi y'abacana n'ingashi women activist groups zigamba cinteje cyo kugira etwire traditional parliament speaker yabo mushija at least deputy abe omukazi speaker yabo mukazi deputy abo mushija kugira gender balance and nangutu mu parliament yonka nturena na mirimo yitukuba turumu waza koneka profile ya company kugira ngo gender balance nejebembeza no kuwa koneka za TV hatari uri kuja atwonka TV yayo na kejira abashija bonka taro bakazi ninga kayabe y'abakazi bonka taro bashija so ico cha gender balance ni kirunja ukanchi balancinga ideas kikabe kiri kirunja only that nko tukureba kuba kutera karuru ko bwa speaker echinshemize no kuja n'abakazi babahire platform abukabaza nka position ya deputy speaker tureba barotho mastayebwa hariho nyakato asenasi hariho Sarah Aguti so babe baryo mu race maybe kuno jaba blocking je baja nabo ntwenda bashija babahire avenue one that atibe kiryo mu mikono yabo abo kutera karuru ajata ati ogo mukazi wundi nabasa to representing aje kambe no naho karuru actually nanabi ko wari bo bururu binana obu Thomas Taibo watunjire still noreba ngo nabakazi bo bonka no bamuterira karuru probably boto bakirebe ko agenda balance ningachi babenu bareba umwuga gwa deputy speaker no wakubasa gukoraje kandi obwa hati abirara Thomas Taibo kandi ojango already kibire kitaya kirabakaza abamani abo kwati noreba ko kuzanka haringo rwa Thomas Taibo already he's been a deputy speaker na manya procedure zona na manyo kwa kurumishwa gahona rebo yaba yatabka na manyo kwa kumukaminga down already noreba ngo he has that power eyo kumanye cyo gukora na naho kwatana n'ibindi so ko kuba utachitandikine ukajoti na twenda ahabwa speaker abo mshije then ahabwa deputy speaker abo mukazi ninga shahabwa speaker abo mukazi then bwa deputy abo mchara kurugiro kumbere mujyana mu alternating for example who twetu inanita monga ariyo mchara speaker they would have said like this time around na twenda speaker bariyo mshije period uhurire then obwa deputy abaryo mukazi oba setting free abwo ko kwatunjika ho Thomas Taibo okataho bari maybe abarbasia position ne experience no muntu yakuba manage hurramu konkana ja 30 guy no watwireho kundazeyo want they compare me with him you get hata sharamu abo kushwara jato wayi reka nkire kure bukirikare ahabo kuba nimba intine jo breathe konkatu washanga bakachikora kugira ngo it is gender balance mbwe no mshija habo mshija dena habo mukazi hata bakazi tukayihiremwa amana gita gutwinde nkitwe manyangu naza kwesimbana na Adrian Katsime you know numusya no bwara abashomere biragiro no bwara abashomere ki but she's new in parliament hati nyona namara yo tamemwe nimba ndi senior we naho bwecho at least narebera abantu kuba kutwaza no kuba kugira nabo already na bakorigi banje
kandi mangushomere neki ngweno katuze omurwo kano let me borrow that one Race. tuzambo race tubase kwepima man why you get me right kwankati kokudrota otumgenu we don't care nuko twakireta hate enshonga z'abakazi kuri yo munda nezija kurebwa bahe enshonga z'abashija kuri yo munda katuje kubona abari abakazi nezija kurebwa bahe abo kwatwaza kubasinsi bo kureba ngo house yabermu abakazi n'abashija enshonga yija nekwataha abakazi oriya nko mwebembezi mbabasana no kufuna chance yo kumuhika bakamurabira muhihi bakaja norebeki then hatu wakabanu we yagamba obunde biri kubakwataho n'abashija nukoko nambe no kujya ngwe numufero umukoti konka mazima garu nimwe mwine bizu binji mwino busasa bwinji hino kumukwareka busasa bwanyu echo kwasa gamba omisho gomushija mutahi wawa akatira akatimata this man is hot ningo gomshana manyisechi nakiri so nyo muherwiza bantekateka ngo tukabe settinga je kiriyare tugira ngo egitam for example obutuwe nita mong na Thomas Tayibwa ogurije hari abo mushija then aha abo mukazi konka mazima mugenzera abantu mwabahenda twabaretera Thomas Tayibwa cyari koligi wabicengere omukazi abenatekwa kutina kwetsimbaho abo kwabe namanyangu basa kumucheza mani cyo wagamana mazima but noreba parliament netambura aha mateka na neberagiro mwene je na balance okweteri barekere omu constitution yihanga tarayicandike ningashi kutaha mone mbakimesho ati noreba mu mateka gubara muno batambura otine kiragire kiri kugira umushija kwa rabe speaker omukazi aba deputy speaker but hato yabina shonga ya gender issue hato no mu gwa parliament ababembeza baza kuzo mu parliament omu mateka gubara muno bahinguza na neco bakigando because bo bine power yo kugira ngo anshongegire kacibekiti bacihurire mirundi nkebiri bahindere bakirabizemo hati no mu gwabo buriya na just kabekari yako muntako kugira nkuko kureba katurenka kaciko ka seke haro chairperson haro vice chairperson haro rukedinga women's league haro ha second female chairperson okutubentereba bwa hatanita mong niwe second female chairperson wakaciko ka seke ka NRM abo kujeje niyo structure already established eruho but hata mu parliament taritekeri kugira ngwangogo mwaka kuturafuna speaker w'umukazi gundo emyaka 5 kwera ore katufuno w'umushija tina icandikire ati twakirebire ngo maybe tukacheme kubakiri kityo no mu mabwitu ba members of parliament abaza kusita mu parliament ejo nshonga bajigambeho emyaka 5 yaza kwa babe bakirabize muke kiragiro omuntu abe namanya ati twine ukora reshuffle speaker yabo mukazi deputy abo mushija nyancha kare speaker yabo mushija deputy abo mukazi hati ngito hankasisimuka oyireho ebigwanga tebiraze ukashanga mushija tejaha ito tukachibalancinga kare namashtamia arake kasanga kashtamia jemma bashtamia arake kasanga kabashtamia okwegamba echoje nchumachire cyare kwasamuya sama okwenda kubalancingira imwe bari kutureba kugira ngo twazo issues eshija hatu we nabasa kuzihayo je twazo issues enkazi je mima nabasa kuraka kuziteka nimba nabwe zabaziri issues zeri universal ntubasa kufuna opinion zibiri gwenko mushija bwongo bwaye kintu nubukireba butabo kamane tekateka zitu nzibaziri different na twaza kureba no makagitu nentekateka zitu ziziri different twaje no mbienta sebyo kuzabana nebyo binji omuri nyokundu kukireba w'umushija two kwari kucireba so cyo tuyamba ku balancinga equation anyway atogede so amherwizoba oshanga ngwitwe cyo tukatiteka ho kare no butitari imberajuru no butitari citeka but at least tukubitamu common sense reba ngo nuko cyakubetishemeri aha camera persons bita butwine for example now we have empangari kansime Bridget omunyibanda mu rugo kandi uwo mukazi we kari yatimu ya camera department gamba nuwo mukazi ari yatimu ya camera department hatwa kubaryaha for example neija njire nkaka browse kanje nkaka omumbanza nambuza ntkonko mu camera je ne kareba je ninga byareba kushota ngana kurgira we barenyo katerire
ningaraka kumbuka jet sister clivage yabambango natereka mfutereza ati cendezaho ergiza ba trist ni mwamba hona hata manyo cyarte haterizo akayajwa araje clivage ketaba mpango erizo bamanya ngo mcara mutahi wanje yandeka teka then ndije nawe nahirwa nawe akacingamira it is well konkato gweta kanyesiza mpaka so shanga we are balancing the equation as far as we are working here is concerned bwena mherwa izoba nyonteka teka ngo na no mu institutions zinkuru mpango na no parliament yitu no buhango bwayo no kuturu kuteka teka ngo tune representatives women representatives ngo chimanyecho ngo ni member wa parliament omuchara ahagwenti no muchongera ngweshe kutwa hikoko hati twantutensa hariyo misho abakuturebo misho bakagira ngo na hambasa kwa bya biti ninga biti enchoma nibija kuzihaye abo kwa mherwizo no shanga ngo speaker ninga deputy speaker yabantu ariyo natwara enshonga hariyo misho hino bakwikaka banu we yatwa kwa kureba women representatives bagamba kintu nankana nanka naija cyo mwata ahabwenzi bataga alternative kugira ngo nareba ngo je shonga yabete mbasa kumuhiko mu rubaju mugwegure mugende konkana umanya emivasa kwa bire na biti na nshangu cyanje basika tuco mututi ukashanga shonga zatwanguhira konka hatu ishari stay with the bias that is my opinion shonga za gender issues kandi twenda kwanza twasima government at least cabinet eji ebireruho at least irakariyo mucara riberire amplified twaje no mu key positions nkaware ba prime minister umucara Robin Anabanja vice president wata bari umucara Jessica Alupo na nezindi key positions na nezindi key positions only that chinkwenda gamba ho twaje na ka ratio bwa speaker tureba profile ya Thomas Tayebwa tureba profile ya Jacob Oboth oreba ni strong candidates nitoba cara reka tutakaba so entitled ukabura kweyongeraho katuje nko mu bitabo obwa hati ntumanya ngo bwa speaker wene kuba ine background ya mani omubyalo abuko benore muntu aine masters nkibiri aine ashomere bwa diploma ashomere bwachi so nitwe twetereza tureke kubiyetsoba to elevating kugira wano competingana n'umusizo musange muri ahidara rimwe mushomere maybe chikumara ni were fit for the position abuka position kejo waza kore nkori yabira ineza degree kahin achira munashoma andi wene senior 6 yonka maybe ni yoshomere ninga university omundi no wasa kushanga yeso ryo mucara konka to fit for that position nani mango jo position erumu no yeyongera no waza kukana mushanga mshomere byona ngina ameza konka ni bitumara man mwishina na bishoma konka kabeni nyenda ngo basebo honorable Oboth hamwe na honorable Thomas Tayebwa nito mtwesiye you know ikanyowe ikajemima ahora mbugane name na jambu obundi Thomas Tayebwa mbu naza kubana na hikabacara bo parliament munonga namo yani tukamugubye ya korigi exactly no korigi side zone naza bundi kutuyamba kutuzaniraho but nkoko nagamba hatereka kibe fomo tutakaja ngo itabanyagana nico tukwenda kandi ukashanga ticire mu beragiro kandi recinde ninga na muho twazo mukora ichazo mukora abukati charity edge position ya man niwo rabe no yebembero kuteka hamateka niwo rabe no gapase nko kanoza gapase ngota iyo wenkota otakubicenga to kumanya effects eri tekerwe no kurabya honereza kuyamba ritihanga ryine kabici iwe nkatuwabice nko kano enda bakwizo bwa deputy speaker nzahonze kukore bya itakwije nanje ningamba kugira ngo batwesike aha kuba we know what happens here on the ground echa kabiri mutukoreho research nebitabo mbishome nebindi ni mangu cyo tingu kibahabura konka tukabe feeling comfortable twarangwe nshonga zitu nkabacara buko bashira babagiro nkabacara nazo numuzetegereza ubundi kitwaba tutaro kuteka then ni ntwaro mu gishogu okushaba ba mama abori y'umucara wa Oboth abori y'umucara wa Thomas Tayebwa tukabe nshaba ngo ezenshitama mugwe n'umuzurukereza abore yagarukomuka then kwaragarukomuko joto gayi actually noreba umunanko mu profile you are the chief advisors of these people Tayebwa chabe na yebembeza kana babante chiba kumukundira proud husband and father wayerekire ngo
burijo bona at least omukazi we yene jatina atakumanya maybe aba Jacob both tukabareba bo yabaine Thanksgiving abakazi beye but nkuko wagamba ikani wakicheza kajambita muntu genda tweshereka tukora kibatuwe kandi akahereza inshoga ze kandi yashaba n'usasa hati shine buchata kubirejo hato both cyo kubanza ayinemu ohurire echa kabiri is upright echa kashatu atungambe hande keki hati no yakusya bana nyone mbanye n'enshonga abonje no mwene sente ziri mu kazo n'ikirunje ngo ayine babi akata advice naza kuba naziho mukona zona but anyway batuyambeho that is good chikabe nico cyo kurebera uko mu mahanga gamani ka America sometimes I'm joking you guys mutakati nyijira nicyo bantu gamba turya abantu banya hati sente ayine nyinji obwenja ayine bwinji aho kora ebintu byo kutangaza ayine hinji hatoko nata yecara to nkata yeje mima hari yankata huriye bona bakarya bakanywa bakiguta bakashomesa abana hamashomera abana bakargama abana bakakuzihanga ato both nawe yakora mushango kikonka aho ni bana rwo mu context y'abakristayo and when I am a Christian so nagarka nargayo nagarka mukama akujire mbabazi but nandi muninga mandi kujanti omahanga gamani ka America family kubori candidate murunji katujeno ida kwesemba wa president oine kuboyine eka ehami oine kwe presenting katujyo rw'umushije oine kwe presenting nko mushiza rukundo mukazi we amwino businje kayanyo rimwe netambura because at the end of the day America yaba yetsimbere then yagira issues n'amakaje ya withdrawing from his candidacy arikugira ati eka yanje yagira ebyagiteganisa kama zinga rukomuka icyo kikakira so challenge go kukigamba tera yeto kintu because ati nwaza kuje charity amakagabo gashobiri tuwabasaga tebe kare mushiza anyway omushiza amakagabo gashobire tuwabasaga tereza noza kubasa kutebekanisa parliament yihanga so bravo to our own Thomas Tayewa aho kati yaba ya ine mishango ninga maybe bino butikirizana ningo mukahataterire tikiramu naza kwataterire je mbongo ninga shina no miture na nacu kujangu na wasa kucharinga parliament so nabone benda supportive families ziraba yambe emirimo yabo. So my point here was kugira ngo abachara abari abachara b'abantu aba hati you have a big role to play wareba ngo umuntu wawe yazo mwanya nkogo bene umanya nkito torashitamo kareba konka abo kwa we think ngo you are the chief advisor abantu bona baba rukushango kwe nabashanga hand hake konkiyo wakutura ni wakarara ni wakatambura ni wakazambaga ni you know okuzire obire nawo kumara emyaka tutekateka ngo nomanya mnonga nomanya uko kubasa ku advising ekintu akacicenga nitwe tukahendera tutundiremo tukaba beneficiaries omukushanga ngo oryo mucara wo muntu nkogo so ntubahiga mutarwana rihari but for me gender balance yashimiye kwanete kombera juro munda na heru tukamangwa hariyo mushija hariho mukazi umwana kesho ngora ngo kikaze yicheba kibece kishija so go kushanga ngo ataho just one sex like this tutandika you know okuteka kubi ningo shangu no muntu no yacu muje ushanguti yatfaho ushanguti yatugenderera konkuri yabari nko mwaro ajenza ko kakandi ntirebeka you know things byatambara jabo kujango birbite na biti so to me yes ni nyikiriza ngo abantu abagireho bona binamani kandi cyo bakora mbacimanya konka next time please muteke habo kuba abamwe bagumereke baryo ko munda nje bahandikira papura bwanyu ngo gender instead of those names nabo kabambe bahuririra kari yabo detahurira so hato no murimo gwanyu ba member nanaza kujantu gwitu nishika ngutinde member of parliament batimwa batabagireyo hato mukirebe nkenshonga yamani umbito murabe n'umutensa emyaka 5 tokamanya ejenshonga mukagiro kumwagiteka omubahandi ko kimanywa kigira ngo ece kisanje umushija yategeka deputy akabo mukazi reka nyencha kare abukana nabinje abantu bamanya mbukiri so obvious waba deputy speaker katuje ko myaka 5 DJ yakuratoni wine ko speaker bakakurondera deputy so nibinje babura buze ahashongeza nimuje ko mutera hasi muzitanda hace kuturarwo mukahumara kakutwaza kuzamu mutugambire yiwe shongezo zirebero tariyari are you satisfied no kujangu baona babira bashija atogwe katije ngunangwa aho twacirugaho hathandengwe zindi kuturashomera hari yabo
na nahansi twabikora mwenshi tukureba de speaker na deputy okuba ry'abashije bonka ekikuru no gukora tukugira ngo ekikuru ni gender balance hino wambuza yaja mukandi ubona kureba ry'abakazi munonga ngo naco twantuza kukigamba ngo abashije tubabata automatically turiya ekigambo ekitwakoze n'ekigambo gender balance twakugira ngo omuntu ingo turiya abakazi ngo batabashije no koje ngo nababarana n'abakazi still we would have brought the same issue here nkoko bamumbatira karuru nabo bageresere then tureba ife kitukozireje ninga kitukozireje konka shimwa baruho kandi bakoraje kamba basakoraje aduza kuchakanisa nabo kashanga ngo still bakakozireje je kwanti tomisho gawe turarje umukahumuro bwatwatse mukahumuro kacentuza kubantu gareka program yacu munezo misho mutakarga TV West. Empaka zo kuronda muhinji arakizayo mu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda musharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akarete mpinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision kwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa ne chemba guiguga ne chansirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohera zari 9338 abahinje n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishashishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinje abalete mpinda hinuka mu Uganda. Bigger, bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3 is sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Nokimanya ngo endwara yo kushanyarara ninga shi stroke okuhendeka amagufa omugongo nibumwe habusasi oburu kuteganisa abantu bingi abuturu kutura nabo omucyanga cyeitu ahabwe nshongejo Radio West TV West tukwatanise na Physiotherapy Clinic nutumanyisa abarwire n'abajanja b'abantu abino oburwire obwo bwa stroke obuhendeki bw'amagufa amaraka omugongo hamwe n'abana batakuraje ngo nihija kubaho obujanja bwabusha free screening no kumurizibwa ahirwara rya physiotherapy ebiri 12 kwa mukaga omwaka ogu aharboma Plota 25/27 Abdara Rubwama Road Heina University okuragura nukwija kutarika shahi naza kasheshe okusiyesha 11 zo mwabazo nihija kuba haro no kumuriza abantu abo bona abino buremezi bwo kushanyara okuhendeka n'abashemezi kwenda kumenya biro kukiraho tera notu mushanju 8 ashatu n'itanu nkaga nibi ninga notu mushanju 3 14 ashatu na 8 ebi byonna nibikureterwa Physiotherapy Clinic bakwatanise na TV West hamwe na Radio West. Otaza muka yawe okitirwa mu busasa n'enako okalimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomoka
Omusano muko wanje kurga omba ankole actors nugutuya we chubaro. Otaferwa muzanogu urwa kashatu no rwa kana shahe mwezo mwabazyo kandi nugwijagaruka mu rwa kashatu no rwa kana shaha mwenda neshicweka zo mwabazyo kama sasire kandi dinga chikoraga kechi kukicyambaho program naye asisimuka wabariwe hakirinitwe akande kiganiro turimo tugamba hakintu cha gender balance nangu twareba parliament kushanga ba speakers full speaker hamwe na deputy speaker obwati omurundogu ntureba nabashija bonka turebere cyo kintu kitagenda je obundi n'abanya Uganda bamwe kucura munonga Kevina ebikuranira obugabe bw'abacara bakugira ngo n'abacara nabo bafune platform ningasho mugisha gukubasa kwebembera parliament yihanga nikiza kuyamba maraka gabo bundi nebizo byabo kugira ngo hagire wabicenga niyo shonga yitera umuntu gambaho akasheshekerizo ito nkito ntwasa utagira nshonga nacyo konkanye neko kujema yagamba abanyayuganda bamwe naboreka ngo konka oyijuke ngo aba bantu babiye bari incomparable somehow umuntu nobuna kuba ninyenda ko yumsyaho janto why toba kuchuzire naba yakuchuzire kambuzabuze kakogira ngo nicibakiri set kiriyombera jiro bya parliament na nahandi kugira ngo guyabo mushija ogabo mukazi guyabo mukazi ogabo mushija obundi kikatwisi zifubo byo kugira ngo unyo cyari tenshome bukirikare profile zire zimbene ndeba hariyo shange nanyo mbwenzine ninga ndukorengaho nanye ko baragabe baza presentinga charite nkumuntu jote this woman mazimashemero bwa deputy speaker ningashi obwa speaker konkamwe ni ntirebeka ngwejo tukwekiri so twika twashanga ngwine abumwaye bembize we just cool down and we are like it's okay twine chokora kureka ntwenda ngo niyo munya Uganda utere ahasumiyitu noti bir noti mwenda noti inamwenda niwo tuganirire turebe kwa kuboriwe enshongejo kaba nogire bota ningashi nojiganira hota abokuba eji nishengero erikubana ritense zihanga ryona nangwa kutarukoma honka kurekana na international relations zitu zona nzibanze komoka ombantu nkaba abuturukwa tutumere omu parliament wahirwa wanji Marire koronje adakuru tireje sebo Ambrose twakwashi mwe nakira ngo Ambrose change of the change mu kudarmara mu ndani yego bone shongejo kumwajigamba ni inkuru munonga bwe kaje gamba nta fake member atinyo tanga mu kitso cya fake member yes shonge bire har mutangwe amuta the stretch child ever found the child at imagine the issue and the obondo nangwa na constitution ni nayo ne chamya kugira ngo tube twina bagenda authority yes kuya ho kugira ngo tubire cyo kintu cya imagine kandi kazaza mu qualification is yes waraze ko barambura bashobora ebishamirizo byabo bantu Mani ukoko wajamba hapo tunajasereka yeri shorme cyane cyane kurenza cyane kugira ngo ubundi mu buhereza kugira uko byaba bine
nabuseke basuze kuremwa kongera kugira ngo yatumve mu kazi wabo naho konka mchamya ngo umukuru w'ihanga inshonga ya woman demonstration na hagira yego waza vice president ni mutegereza nangwa n'ibindi bifona prime minister n'ibindi tangira mu president akine uborozi kongera kwerekana katugana n'aministries n'abantu n'abazi yego bakofumu ngo takira tubikire yego ndori yo kabe ningira ati abana n'abakazi ninda bashija cyo kwetegura kurunji yego kugira ngo ubu bumbe bende kuretera bagira ubukwakuruza n'ububuza kugira ngo twafitaho ugukamaka kubere kizimu atute ke positioning ubanje mushinja ninga nikwa bakazi ke positioning ubundi nyinshi akari barasektora n'izina ryawe umuposition tarye munene ni baraka kuteka aho nito bari mno. Oh, okay. That was a very wonderful submission. Kugira ngo just bir emergency beba that's an alternative, that is one. Kandi bagaruka bataho na qualifications nzibazo of course. So umuntu ko beno pama ushanga ngo icyo nicyo kine kubasa kibenci hendera kikozerwe kandi uko kikozerwe konka twazo mu structures ezindi no boreka ngo twebiri koreka ntwikerezo mu gender balance bari mnonga aho hino ko watugura itwe twatwayaka twenda yirisho mutezwe so actually norebana nabinji bakija ba withdrawing akushira mu hello Alongo cyari tumwe bari program nawe sanyu sokuririza kandi kanyabo ogambo tia musajja watwe Kampala egamba chi Kampala nongi tubadde n'enkuba nyingi nnyo kejjeeke aishua kubatonye nyingi nnyo okay akati ngalize kumulamwa nange kitege kinumye ndabadde kitecho kyagalize badde piyeta abere mukazi na mukazi boli yabadde ebusogolo namuganza pasis Tati, sina benki mwagaliza nnyo. Na leo olone ku nsonga eyo. Covid incident egenda maaso yaleese obuzibu ku kintu ekyo. Naye n'Abaganda tugamba omunyamamba abeera omu. Yego. N'avumaganya ekika kyonna. Yego ekiramba. Akati abakazi bano bakwata ekino emyaka etaano kino. Okuba wali gumizene tumuwa ekifo naye n'akolanga bino ebigenda mu maaso ekituo. Naye mu myaka etaano ebijja mu maaso biri asatu mu gumu. Ojja kusiŋŋaana ng'omukazi ye sipiika oba nga deputy. Yes. Kuba ensonga zonna zonna ezibulamu omukazi tiwabawo okulaakulana. Kati talira ku ofiisi ya prime minister omukazi oyo mwagala nnyo nabbanja. Buli wamu atuuka ku gulawundi agenda twala tugende mutunula nga tukwasaganya ng'omukazi. Ego. Naye bakazi bameka abakoze accident abakazi batono nnyo. Tugabe mukazi agira maka Ego. Kati nolwekyo abakazi babera kumiikiriza naye nga liiso maaso nsobudde yavuddeko obuzibu obwo. Tugadde ne mukaba byagezana. Webale nnyo otwagala ate naffe tukwagala nnyo nnyo nnyo. Yes. Ate omukazi ntunguuka nebeja biriremu konka ati norera kutukureba ekibira hari Anita Monga ate aho tukutagaruke twayongeraho omukazi ate ekyo nakyo kitubere ekizibu kokuwagamba abo kati nomarona hello sebo twakwakira mbeho za TV West hello okay ninja maybe network tiyabonera bit turimu tugamba hanshonga azokushanga antebezi hello nyabo twakwakira rirota Nimana cyarite murire kurungi turire je buzima turire kurungi ubura tukora noya makurura kare norangira to kubizanira When cyarite na Jenima anshonga ya speaker no mikawe Ngoko mugambo kubanza yagamba Kihile kibire nikibasha kukorwa akuba Jacob bose ubwo tubire twarebeye ngo nazaho ego
kandi Thomas Tayebwa amazima nitwe nk'abantu basubire nitumwenda. I get you right. Embono birota kabasa kunaga Thomas Tayebwa kandi ngo leta mukazi mnozombi agenda balance kandi waza kureba ko ngogo kubutirwe abakazi bindi bahire Thomas Tayebwa karuru tubahire bo mukazi birayisindire mu cyabwe cy'abakazi batamubiro bururu bagize ngo it's okay gwe wafe kuyabonye wana abaningera ngo president Museveni n'ubundi kuyakwishwe muri eventele za prime minister ba vice president uko mazima nayo cyabanicyenda ngo agira kuyahareba abakaza gerayi abanigera mbwenu nabo bagerayi barebeka ego akubana bwe kandi byabe byabashiza byo bonka na bintu bashishikara no kurebeka ko mfurira buzuma mazima tata na Jemima nimba kunda munonga babare mnonga ruhanga gutera ubusinje agutere neminjesha tukunda nitwe anwe bare kutwaburaho ahanshoge tinagambera bazembu Thomas Tayebwa aza kuburindinga je eminyeto n'abari yabenda kukura munonga na chakanshonga z'abacara ubundi nora bari mu binji na wari abantu bamubakinja kucara bwabe naza no kwakire bukwato bya office tubentureba abona abakazi barokana kuko bagambire nito abakazi reka tu preparing tubenture nango mutawe yagamba ari pasisi na muganza abariho na Lydia Wanyoto atwire mu politics na profile ye birerinunji so nito twetebekanise kuja tube the right candidates bataka tusasibwa kuja ngo bambe no mukazi tufe twamutoka nokashanga n'umuga tuwaguba so kubakuhereza bwe bari mnonga bateze besimu hello mwe bari tuwereza bariya nawe sebo we bari kuririza amanya gafetata neo sinzi dokko besimu ndiko bano icyazanga nkuriye kusima mwe bari nyo ate mwe bari kunyirira bari kusima tata kali musibe bulungi banange kali Obare wachazanga and kumanya ko ari hinechwana ndagamashongeje oburaya yakwebaza noza yavude nagamba banabana kamba wewe yoka motivation through thanking them for looking good twayanziza twayanzegesebo twagaliza birungi byerere orunaku rukutambulire burungi katonda abere nawe nomukora abakajanga bacana ndukunda bo kutuwana ko katiririza nayeberaho busha batitwenda my Uganda it is sexually transmitted mutakashara bushanga ntenda kusima byo mumwe wa bari ya program ya sisimka nsima batera amasimu mukatwama jezi mukagire cyumwatongereraho akiganiro citu hate mukono ya eshonga yazo mu mukono yaba members of parliament kureba kumwabasa kutereza eshonga these guys are satisfied ukashanga abajireho yes as long as umuntu ya performing a role yeje esacho kuja no mukazi kitaracho kuja no mushija akati ntureba vice president no mucyara emirimo yetagitambwize je bituture na neze institutions zo kushanga zine mabashija ningachi regardless no kurenga umugagwa wa kushite program nito tutajikora mu twajheza antu women alone omucyara Anita twakumwita Anita mucyara Thomas yes twendeze birungi byonka twendeze oguma hamuramwa twendeze oguma no twaburura umusigazi wo witu nitwe tugume nutumwesimisa amagara gitu gona abandi bona mutubendeza okukora jo bwebemezo umuhirwe na munonga bakaza bokuruguma rurenje rwizoba bukaturiya bakazi nitutwinde kubantu tubahereza ifubo tubendeza okukora je kandi ruhanga akaba nuwe yabebembera n'abandi mwendo of course mwenu ebyanje byakomaho twaza kuruga nakwa nhija muze ibinsino program ikiri kusyashaisha tu program ikiri sisimuka mutakarugaho Nehinda
otaferwa muzano wa kuchiroro kurugomba Kigezi Universal Actors nokora cha norugahiruza kutete nokora seritsuka n'ubuze burka einebizibu kongashi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi betu obwatuma mutabano wawe ngo ashishe future yabangi niyo mama utasisi wanje iyo maro yakurire sana sasa ningaruka okuna tore niyo kona kufuata tokareba kabatu n'abakazi babiri mimi nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuriye mbutebe abandi binabakazi 8 barya batebekine nyonyine tubiri kushorya ubonotire ndu owakuchiroro nugwo muzano ogwotashime kuba noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubago ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomezo mwabazyo Ini nikakutumengo ntochora mwana iyo mbere ngo kwaje muzana bakaba kumera ngo mutwe tenkaru kanu yantino ko mwana ninga kwenyina Mama mwana agenda abantu boroshe kamuri kumanyi Orwa kabiri wabano ndakumanya aha kuri senkoko hamwe no kuba kwasa kuzireberera na munonga enkoko ezamahuri kandi no basa kuziya mukiro kwingana shi orwa kabiri oro otakaferwa ntuja kuba twine Anthony Katuku turi kuganira ahandeberera hamwe n'endisa y'enkoko z'amahuri wazirisa je no ijozi hamukiro kwingana shi kandi waza kutandika kwiha ecu watira mu nkoko no chiha munga nyuma yabwire chi no tandikise enkoko 50 enkoko igana ati nk'iki kiri miliyoni 15 no tandikisa kake mana yongera restaurant no gumano yegera habo kubera koko zona zibasa kwatwa kandi ife mwe n'umuntu yine capital nche no shar oyine capital nche tashimwe kuba nazo mu nkoko igo cyo ine kora to ine kuferwa program eji orwa kabiri shahina secho Nsimbudde bwebwa zikube bwebwa bwebwa zikube bwebwa bereriko bwebwa nsimbudde bwebwa zikube bwebwa bwebwa zikube bwebwa bereriko bwebwa yeriko zikube bwebwa bereriko bwebwa zikube bwebwa omugenze kyamuse butagala ndongo ekirala kyamututte kwesiba nnyo ku bantu hello